Era radyoyu denci gelen. Jinavendan uçan ya radyo denge gelden başkudarın heca iru 26 Eylül 2024 Penşemeli Brüksel'e saat 8'de delamede çarda. Gudarın hecam nüçeyin navaruje peşkeş bugün peşi çasan uçan. Beli Pariz'eran bu hevditine seledan kirin. İru salvegere çalakiye Serhat Tolhul'dan uruken zelale bave ruken dibêje serimin bir çalakiye van bilinde. Endama revberiya Partiya Komünist a Başûrê Afrika Molî Dihlamînê dibêje divê Abdullah Öcalan azad bibe. Devleta Tirk dema binçavkirinê ya mamosteyên Kurdî 24 saatan dirêj kir. Li Minbicê dronekî artêşa Tirkiya dagirker hate xistin. Belek gudarên hêjan niha jî berfrehiya bültenema pêşî berê xwe bidin سرلیدان کو جبو هفدیت نهاته کرن پاریزران جبو بچن امرالی سرلیدان کرن جی پاریزران بری حقوق اسد سال ابراهیم بیلمز رزان سرجه رازی öztürk مظلوم دیج و فایق özgür eral جبو بری راپور هفدیت ne bekin seri le serduzgere kumara bursa müdüriyeta girtiga imraliyedan de haman demede parizeran jibو هفدیت legel Ömer Hayri Konar Hamile Yıldırım ve İsa Aktaji seri le heman sazyandan devlet bersiv nade hevdیت legel berapu her se girtiyen le imraliye hevdیتن جی هر شش ماهان جاره که جهیلا دادگری انفاضی بورسه و بحنجه دا جزای دیسپلینه تنه آستان کرن بریار قدخه هفدیتنی یا جبو شش ماهان آهری داوی جی دسیسه گلانا 2024 ده جهیلا دادگری انفاضی بورسه و خاطر داین بریار داوی را دنوا 8 سالان ده بکیمانی 13 جاران جبو شش ماهان جزای هفدیتنا با پارێزەران لای خاطیه داین بله مولی دیلامینی جد بیجه دوی عبدالله جلان آزاد به اندام ریوبریا پارتیا کمونیست آباشور آفریقا مولی دیلامینی تبلی فستیوالا سودوان آچان دا کرد آوناو نتوی بوکو لفرانکفورتی حاطل دارخستن مولی دیلامینی گوت ام پشکری ددن دوزاگلی کرد و آزادی فیزیکی ریبرا پو حاتوام کرد از حتما تبلی فستیوالی بوم جبونا من اف بواته او گرینگش بر ام و گلی کرد جبو چرانو ساخوات کشنه دیکن لسر تجیتال ابن علیجی محلینی مولی دیلامینی و دبیشه تجدید 25 سالان demek درجه نلسون ماندیلا جی افقا سال دیگرتیگه دما لنوک عبدالله öcalan دبن تجدید دبو بکی مانی هنکس بیوره هبون لی عبدالله öcalan دیگرتیگه که گره دبن تجدید دیگردن اف بن پیکرنا مافی مروفا گلی افریقا باشور دخوازه عبدالله öcalan آزاد ببه دوزا گلی کور چاره سر ببه بسر تکوشنا گلی افریقا جی مولی دیلامینی و دبیشه انکار کرنا چند دو زمان سوجی مروفاهیه مجل افریقا جبو چند و زمان خود تکوشین کرد و جبو ام پشکری بدن تکوشنا گله کرد ام بانک لحمو آزادی خوازن و پارزوان مافی مروان دکن پشکری بدن دوزا گله کرد پیاما منجی اوه کرد هیویا خواهندانه کن دمامل افریقا باشو لدیجی جداکاری امتی گره شر دکر مهیویا خواهندانه کرد دا خوازه من اوه کرد هیویا خواهندانه کن دا خوازه آزادی عبدالله öcalan هین خورتر بکن بله ناسنامه دو گریلین شهید هاتن اشکره کرد ناوند راگاندن هپگی به داخوینه که شهادت گریلا زردشت سروج و ریباز باگوک جرای گشتر اشکره کرد وها گود گریلا زردشت و ریباز ده سه تباها 2024 ده لهرما باگوکی آمردینه لدیجی دجمنه داگیر که شر کرن ارتشا ترک آترسونک و نویری لهمبری گریلین آزادیین فدای شر بکه قدوکو هفرین ملیبون به بالا فرنشر و هلیکوپترین ایریشی گلک جران بوم بکر دنجام ایریشا گران دا گریلین فدایین آپوی هفری زردشت و ریباز تبلی کاروان نمرین کردستانی بو هپیگی جمالبات این شهیدان و گل کرد را سرساقی خواست و ناسنامه شهیدان اشکره کرد آدم özkan بناسناف زردشت سروچ لرحای دایک بو دایک و باب یازه و حسن سه تباقا 2024 لمردین شهید بون سلمان دا دلن بناسناف ریباز باگوک لمردین جدایک بو ناوی دایی که حیریه ناوی باب حسن سه تباقا 2024
لمردنی شهید بو گریلا زردشت لنافچه آمد پرسوزه دناوا مالباته که ولات پریز جدایی بو جبو پشکری بده مالباته خود دست بکار کرد دمالی سدخوان دبن باندرا پیواژو شرگل شورشگری دما پشت کوریجما فاشیست AKP MHP لپاریس ساکنین جانسس روجبین روناهی شهید کردن و لروبوسکی جی سو 4 سیویل شهید کردن 2013 باکوری کردستان تبلینا و رفین گریلا بو لدیجی دایش لگل قادان تکوشین کرد پشتی تکچونا دایش جی و گریا هرمین پاراسنا مدیا و تکوشنا خوب بریارداری که مزن دوام کرد لهر قادا برخوادن دنی هری پیشته لدیجی دا گرکلان شار کرد وکه گریلای که پسپور و خودی تجربه چو باکوری کردستان دمک درش لدیجی دجمین دا گرکل تکوشین کرد سه تباغا 2024 لهری ما باکو که آمیر دینه ده انجام ایریشا دجمن ده شهید بو گریلا رباز جی لنافچه مردینی سیبینه دناوا مالباتک ولات پریز دشتایی بو هزارو بو تفگر آزادی کردستانی ناس کرد و ددما خواندن دبستانین دجمن ده داگیر کری و میتینگری زخت و زورال سریگیل کرد باشتر دید سال 2014 تبلینا و رفنگری لبو و لهر مازاپی پرورده شروانی نودید لهر قاده تکوشین کرد چو اکادمیه پشتی پرورده ایدئولوژیک و که گریلا که پسپور و خودی تجربه چو باکوری کردستان لدیجی دجمن بلهنگی که دستانی تکوشین کرد د سه تباغا 2024 ده لهر ما باکو که ده انجام ایریشا دجمن ده تاوی هفره خواه زردش تبلی نوارفین کاروانین نمرین کردستانی بو هلگو دارین هجا ایرو سالوگرا شهادت روکین زلال و سراتولدان ام بشک جنامه آنوان بواره پارو بکن سراتولدان و روکین زلال بریا 2 سالان آنگو ایرو 26 ایلونا 2022 لدیجی دجمنه هوف لناوند پولیسان یا مزیتلی مرسینه چالاکی فدایی لدارغستن آژانس آنف د سالوگرا دودوان آشاده توانده و چالاکیا جانبخشانه پیکانین جهدان آمینوان شهید سراتولدان دنامه خوده وید بیشن جناوا مالباته کی و هاتم کو هستین وین ولات پاریزی خورده بریبرتی و پارتی رد استا هستواری دلسوزه وکی گلک مالباتنج باکوری کردستانه مالباتا من د سالن نوتو سیسه نوتو چارانده جبر ایلیشین دولت ترک ان شوتاندنا گوندان کوچی باشوری کردستان کر لباشور مرچ گلکی گرام بون پیجی گلک باندور لکیسیت امن کر و هستین من این تولیجی مزن کر تفگر آزادی هولدا گلی لوارگی به پاریزه بککو بیردوزی ریبرا پول نوا گل بلا ببه افج بومن بو بینگها فیربون و تگیشتنه از به هشمندی تول بوم هینا هفته سالی بوم من سوزدا دما مزن ببم از ببم گریلا من به زمان خواهان من ریبر خواه ناس کربو و من دخواست فلسفی آوی تبگیجم هفته ترمها 2009 لإستانبول تول بوم من دید کسک مینا ریبر آبو بحث راستی جنه نکریه پارادیگما آزادی پارێزی ژنێ ئێکۆلۆژیک و دەموکراتیک بەرسەوە هەموو پرسکرێکانە ئەس خوا گەلێکی بشانس دەبینم ji ber ku ez bi paşkê têkuşina parastina nasna me hebûn û azadiya xwe dikim ku bi pêşengiya rêberê me jin bûya partî bûya artêş û xwedî biryardariya azadkirina jinan ji kuletiyê ye jin roj bi roj mezin dibe gêiştê cewera pêşengiya rizgariya civakê mîna şênber jî میناکا هری شینبر جی پرگالا جنیا شورش روجاوای کردستانیه شهید روکن زلال جی دنامه خواده وید بیجه ده سال 1996 ده لگونده بلقیه گریدای باجر آمودش دایی بوم مالباتا من مالباتا کی ولات پریزه دم حوال دهاتن مالامه من تفگر آزادیه ریبرا پوناس کرد 2014 چوما گاره و تولی نواره فنگری لابوم من هر تم دخواست به هستین شورشگری لایق گله خواه ریبرتی پارتیا خواه پکی که پاشکبم من kuraniya haskirna walayt azadi film nekiribo dijmin weke her tiştî hestin haskirname jî kor kiribo lê rêberapo û PKK ev hest û ruhiyeta pîroz zindî kir rêberapo dibêje em mirov bi rastî jî hebûnekî mezin e û her tim di nava hebûnan de wekî hebûna herî birûmet e bûne bingeha jiyana min ev têgihiştina heqîqeta jiyana birûmet e mirovên di vê rêyê de bimeşin te qez wê ser bikevin ti hest وگوی برومت و بواته تونه که مروف دریا آزادی ده بمشه و تکوشنه بکه جبو گله کرد هبون آخوا چند و زمان خوا بپاریزه بردلین گراندان نهاجی وکه برداما و چانده که چو خورتین کرد لهر دوری دیروکه دنویسینن یا هشت که دیروکا گله کرد و دنگی گله کرد وره بیسنجی و ده همان دمه ده جخوا گران شیار کرد هشت ببه خودی دوزا هبونه
Riber Apoya Riber Apo erişin ser gele Kurd ve ki erişin ser hamu murvahiye pen asagir ev giringe u şahse gele Kurda serketina te kuşna azadi u demokrasiye bibe para hamu cihane بله باوی شهید روکن جدی بیجه سری ما به شهادت ساوی بلند بوم روکن زلال به سرات الهدان گویره وکی کومد نامه دیجی بحث کرد دی 26 ایلون 2022 دل مرسین مزیتلی چالاکیا فدای کرد باوی روکن زلال فلمزاوی دی سالوگر شهادتا که جا خودش آن فر آخوی وها گود تفگر آزادیه به پیشنگر برا پو دست بگیر تفگری که کرومت امرو واهی دموکراسی و کوی و آزادی ده پاریزه يعني ام قال لك وقت ام سرودي براسيجي ام تجاري دو سرو ام فناقرن و ام تشقى تضحياج دينن وحياة اولاد ما يسا وزارو كي جيلي ما تشيببن افكرا سرو واناري ام راسي بيجي صفا اول شو مدرسه يجي لوفيدك شصاله مدرسه غند خوان بيشتي بنا شو بلد تملنا تربيه بارتي سندو تم افكاري اي بارتي بن يعني مشى شهيده مدي جاركات وبابا والله قوم راشتي سلاحي شهيد في وقت اول جمرغو براسي كيف ام هاد موش كان باري جران دويتهم بري بيباري وبابا مراسله دجبر من بلند وان شاء الله ازي هبر وزي درجه 2 سالات 3 سالات dedik ما خدي منري وبابا ازي هم شغل سيمها ازي بقرن براسي شو 4 سال 4 سال تشكيله بدك بيترجي قديان ام نزان علم وعلامه والكودكي ام زانن جو نه موجود الفيدكي ام زانن بوضع شلويه وبهذا ما دي جاركي هاد جي في غيابيا جهات او هوالا سرابون وما دي جاركي جو والله التليفون جمر بكن جو باي امار بكن وسعرا فاناوي بيري براسي ام قلت كيف خوشبون ام هاتن وك يعني ام قلت كيف خوشبون ديتنا حرب واجي خود درجه حرب لجمع وكردو يعني وقاسي كيف واجبدور داد وفتراك باشي الفيدك امان جو ناوي شهادت اوجيها جو والله او هوالا سارا شهيد كتن براسي ناوي شهادت يعني انسان يعني مال ولا باريس ما ام شهادت ما اوجي وك حواله غري ما بحزاره اي وكويشون اب انسان دعوه ولا طابك ودعوه اخر زماني خبك شيء يجيب كبم ما دجمن ولو برحتي نادمرو دفيت تضحيه دين حياه وتبقي ارماجا ما واي السروق بي صالي 26 حط صالي هنا ده حبسيدي نا كسو ناكوس وحياه ما حميجنا هنا الرجال هذا انسان ولاد باريس ودعوه حقي ولاتي خبك وزماني خبك وتضحيه جديد ولات ولو بسهولتي ناي ولات الدنيا حمي ولات حسندن حمو خويني سندن ولات بلا بجل حالي خو كسي ندايتس اي ميلون شيء دانين 5 مليون دانين وولات ما يشتي ديمقراطية جديدة حياة والله حقيته ولو بسهولية بدته نبزور بحقيته ونداي ام مجبور جو ام برخد وبرخدان جيان تي بيج كي نبيج سري ما قال لك يجبر هوالا روكان هوالي بشكل عام سري مجبر وابلند وتشتي جو يجي كل وقت جو هاتن مقلاي جمج ولو يعني ولو وقت تشكي ولو بالطرز دقوتن يا اخي مقوانا تشوي جو خيو ام بيجن جو هوالا روكان شهيد اي نافي شهادتي جم انساني قنج قلتي برومت شهادت وشهادات تشكي برومته اف ولي يا هبوني ويا تنبوني فكره سروك ابو ايلو وقتا جو امرابوني ام دبي يا هبون يا تنبون وبخدي ام دوريا سروكي خدني يا هبون ويا تنبون افريد بشامي بس وام بيجن بيجي سروك ابوجي بله روزنامه‌وان انگین یورسور دبیجه ترکیه آمادهکاری اریشین لدیجی کاری و خندیل دیگه روزنامه‌وان انگین یورسور اریشین دولت ترک لدیجی باشو کردستان نرخاند واگود ترکیه به هفکاری پدکی لدیجی باشو کردستان اریشین داگیرکاری دیگه و داگیرکاری جی د چارچوب استراتژی سینوری میثاقی ملی دیگه و سینوری خوف راه دیگه انگین یورسور گفت لپش پلان ترکیه پلان دن هنه و اف پلان جی فشارتینه ترکیه به بشکری مالبات بارزانی دورا متینا و روجاوای زاپی دورپیچ کرنه سروکی گشتی پدکی مسعود بارزانی دما سردان باخدایده اریش درکتن استا الحقه لبارگه لشکریه لبامرنه میت او یکینه استخبارات پدکی پاراستن او ده تفگره هفپار آوا کرد ترکیه لوی هریمی هزین پیشمرگان بکارتنه ترکیه به اریشین دمیره دخوازه زمینا تفگره که داگیرکریه
برفره لدیجگار و قندیل آمده بکه. آرمانجا دولت ترک حساسی جی داگیرکنا باشو کردستان گاوه کمین لمتین هات آویتن. ولکن گندان کنترل کردن ریان پارچک جوی پلانیه و د چرچه میثاقی ملی ده گاو به گاو دیکن پراتیکه. بلنبر خوابدم با کوروشلات سوری جی پروژه هری مزن پاراسنا جنین سوریانی اندام اکتیج جنین سوریان الهام مطلع دازانی کو جنین سوریان دکارن جی خودنا و همو قادن جواکی ده بگیرن و هاگود ام دخوازن پروژه خوازیده بکن و بطایبتی جی پروژه پاراسنا جنان بکن الهام مطلع گود کو جنین سوریان خودی چند و کبن شوپیه کی گله کی کبنن مخابن گله کی زحمت و اشکنجه دیتنه لپشتی شورش روجاوا مخاب دیسیپلین کر اگو هری زیده جی بباندور سیستم ریوبری خاصر اهف سرکاتیه مجی خواست کو ام ده همو قادن جواکی ده جی خواب بگیرن و جگلان را بده زانه کو وینا جنین سوریانی جی نهاتی اشکان İlham Matlagut mektiye jine Suriyani avakro xwast jine Suriyani da aliye heş ramande da aliye aburi civaki siyasi de pej bikevin mel haseki qamışlu çılağa dez bekarin perverdiye zamanı dayı keket me baxçin xwandine vekirin me meclis malbatê şehidan ciwanê Suriyani û her wekî de avakir bêguman efkar hemû bi pêşenga meclisa Betnehrin pêk hat ya şureşa Rojava yani ango şuraş rojava ev derfet derxistin hole o em jibuna parçek jive şuraşı jibu veji de vejne Suriyani xabere xistin bikin o da hamu qadin civaki siyasi de ji xabigirin ve kejne Suriyani heviyama eva em projenin xaziretir bikin bi taybet ji duvarê parasına jnede دما بنچافکنیا مامۆستeyên Kurdî hate dirêjkirin mamۆsteyên Kurdî di navê de dema binçafkirina 29 kesên hatibû binçafkirin hate dirêjkirin polîsan di 24 Eylûnê de li Amedê bi ser Komeleya Medder Payîz Pirtûk û Kooperatifa Perwerdiyê Ziman û Hunerê a Ankayê de girtin bi hemwext polîsan bi ser malên mamosteyên Kurdî de jî girtin û di çerçeve lêpirsîna di sala 2022 de ku dest pê kiribû 8 kes hatin binçafkirin dozger ji bo dosyê biryara nepeniyê da ji xebatkarên Payîz Pirtûkê Cihadgûnê doh piştî ifade li dozgeriya hate berdan hata zanîn ku dema binçafkinê jî 24 saatan hatiye dirêjkirin HDP ji dibêje em ê komkujên li zindanan ji bîr nekin û hesab bipirsin. Komîteya Rêveber a Tevgerê Şûreşê ya Yekbûya Gelan daxwînê da 24 şûreşger û welatparêzên 1 Eylûna 1996 li Buca 26 Eylûna 1996 li Amedê û 26 Eylûna 1999 li Ulucanlar a Anqerê li zindana şehîd bûn bi bîranê. HDP dibêje îradê şûreşgerî a li girtîgehan teslîm nehate girtin têkuşina li derve nekarî bête pisandin. Bêçaretiya faşîzma dewleta Tirk her carê رخصتیا پیشچاوان کیجان دستلادری biz hatibe ser rêveberiya devletê ev politika neguhariye û bi hêzîretir jî dijwar û mayînde bûye doza komkujên li zindanên Buca Amed Ulucanlar dereng kiştin kirin ku dem bi ser derbas bibe hem kiryar veşartin hem kujar parasın ev kevno şüpya politika faşiz a devleta Tirkiye heman mecî îrûj li serkare vêkê di komkujê 19 kanûnê de xwe îspat kiriye HDP şehîdên komkujê li zindana ji bi bîranî û got em ê kevno şüpya şehîdan bi berxwedanê dewam bikin xwe dilê bîranîna wan derkevin te qas hesab ji dewletê Tirk bipirsin ji û di heman demê de ev gotin jî got ji sibera dimîne lê ji dewleta Tirk re namîne Bele şervanê meclisa leşkiriya min bicê durûnekî artêşa Tirk a dagirker xistin xwarê navendera kanûna meclisa leşkiriya min bicê bi daxwînekê ragan şervanên wan angu şervanên meclîsê durûnekî artêşa Tirk a dagirker xistina xwarê di daxwînê de hate gotin ku durûn li asîmanê gundê Ereb Hesen ê Bakur rojavê kantûna min bicê hatiye xistin Dahaber Türkiye'de bank hata kirin ku suikastê li Bafil Talebanî were kirin. Serokê İstihbarata Fermanderê Giştî Berê İsmail Hakkı Pekin di bername gerçek fikrî ne ya eren eğilmez a Dahaber Türkiye'de peşkeş dike de gefa kuştinê li serokê Giştî yenekê Bafil Celal Talebanî xwar. Ev kujerê berpirsê bi hezaran Kurdên li Bakurê Kurdistanê ye li ser ekranê di weşana zindî de bank kir ku suikast li serokê Giştî Yekîtiyan İçtimaniya Kurdistan yenekê Bafil Celal Talebanî bekirin. İsmail Hakkı Pekin باوک شانسر لهفکنا اولهیه یا دنابر انقره و بغداد او گوت کو هبدتنا لگل بشار اسد گرینگه و هاگوت پیمانا ترکیه لگل عراقی گله گرینگه همان تشت و املوی آلی انگول سوری جی بکن بافل طالبانی ودیکه دوی جی دوری وره درخستن حتی پیوز بکه دوی تو سویکاست لی بکی جی ستودیو هشاری هات و کجار اسماعیل حق پکین لسر و هشاره کی دن جی کر و هاگوت اگر هون نکن بهنه کی دن بدن کرن
بله سرک وزیر عراقی اردوغان به شف فاشیست اردوغان رجیویا بله سرک وزیر عراق به شف فاشیست اردوغان را هات جمع آنگول هفجیویا لنیویورک جیوینن هفتو نهان این کمیسیون گشتین اتوین یک بوی پیکات لنیویورک شف فاشیست اردوغان و سرک وزیر عراق محمد شیعه سودانی هاتن جمع اوفیس راگاندن سرک وزیر عراق درباره جیوین ده داخلی دان لگوری داخلی هر دو عالیان بحثا پروژه ریا گشه پیدا نکرنه پیمان نابر عراق و ترکیه دجی گوتو بیش کرنه لگوری داخلی دجوین هر دو عالیان ده ایریشن اسرائیل انسر غزه و لبنان جی بویا روجا بکدن هجای گوتنه دولت ترک روجانه خاکا باشور کردستان و عراق بومبه که لیدنگ جرای درن عراق حکومت درناکه و پشتی پیمان نابر عراق و ترکیه ده دی دولت ترک باشکره داگیر کردن خبر فرح کلیه حکم کجاند که بلی دولت ترک لعفرینه جوانه بناوی مصطفی ناصر قتل کرد چافکنین خواجی دبیجن دولت ترک لباجر عفرینه جوانه کرد بناوی مصطفی ناصری 24 سالی کشتنه لعفرینه دبندا گیر کرد دولت ترک ده قتل کردن رواندن طلاق کردن و قرکردن اخوازه بینا بر دوام دیگه بلی نوچه که مخمگین هیا ده دوره ده لکرکوکی دنجام قضای ترافیکی ده 5 کسان جانا خوش دستان لگوری داخونی را ببریا را گاندنی یا تندرسیا کرکوکی دانه سبیل سریا کرکوک تکریت قضای که ترافیکی چه بویه حتی گوتن دنجام قضای ترافیکی ده 5 کسان جانا خوش دستانه 4 کس بریندار بونه کسی بریندار را که نقاشخانه درباره قضای دجی لکولین دست بگیر بله لبنان روزا چهارشنبه 81 کسان جان خوش دستان وزارت هجمار کشتیان لگوری هر باجری به برفرهی اشکره کرد لنباتیه انگود که به باشور لبنان 20 کسان جان خوش دستانه 88 کس جی بریندار بونه لبالبک هرملجی 12 کسان جان خوش دستانه 73 کس بریندار بونه لباشور لبنان 18 کسان جان خوش دسته 183 کس بریندار بونه لهر مدن انوالت انگو لبنان و که نافچین شوف جبائل و کسرو آنجی 22 کسان شان خوش دسته 48 کس بریندار بونه وزارت بیجه لنافچه بالبکی دیریش لسر گنده یونان ده 8 کسان 9 کسان شان خوش دسته 11 کس جی بریندار بونه روزا دوشنبه اوور و دیریشن اسرائیل لسر لبنان ده 600 کسان شان خوش دسته به هزاران کس جی بریندار بونه هر وازیده 9000 کس جی جو وارن خوابون سروک فرمانداری گشتی ارتش اسرائیل روزا چهارشنبه تطبیقات که لسر سینور باکور جلشکران را گود جبو کتنا ناوا لبنان خواه آمده بکن بله نهاجی دوره ده سترانه آواز چیایه آواز چیا و جاره سترانه خواه جبو سارا او روکن گود ایرو سالوگره چالاکیه یا سراتولدان او روکن زلاله جنین چیایی دناوا دل دجمن ده چالاکی کرن آوازین چیا لسر جنین چیایی ستران گوتن ناو ستران آوانجی ام جنین چیایی نه جوالات روژنه کلیب جی یا یه جاساره به ستران هم هاتن داوه بودن آخواه ببینه